Ibihe byiza ukomeje gukurikira Dressing Room TV. Reka nizere ko umeze neza, nizere ko gahunda zawe ziri kugenda neza 100%. Ngiye gusuzanirwa Kayiranga Sam. Nkabanje kukugezaho amwe mukuru kuvugwa kuri uno munsi. Turi tariki ya 14 ukwezi kwa 9 2024. Kuri uyu munsi hateganyijwe umukino w'abaguzi ikipe ya APR na Pyramide. Ku isaha saa 12 kuri stade Amahoro. Nkabanje kukugezaho bimwe biri kuvugwa hagati ya makipe yombi. Nyuma y'aho akomeje gukarishya imyiteguro, ikipe ya APR ikaba ikomeje gukarishya imyiteguro cyane yuko yaje gusurwa n'abayobozi bagiye bakomeye cyane, harimo nk'umuyobozi mukuru w'ingabo z'igihugu General Mubaraka Muganga. Akaba yarabageneye ubutumwa bukomeye cyane bubashishikariza kuzana amanota 3 yose kuri stade Amahoro. Kipe ya Pyramide nayo kandi ikaba yarageze i Kigali hakiri kare mu rwego rwo kwitegura no kumenyera umwuka w'i Kigali kugira ngo bajyane amanota 3 bizeye neza kandi bayakoreye. Aya namwe mu makuru avuga hagati y'ikipe ya APR na Pyramide. Ubwo ndavuga ku mibare. Ese imibare iravuga iki hagati ya makipe yombi? Aya makipe yombi amaze gukina imikino 2 muri rusange. Iyo mikino 2 yaje kunganya umukino umwe, hanyuma ikipe ya Pyramide itsinda undi umwe. Bivuze ko ikipe ya APR itaratsinda Pyramide na rimwe. Ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 9 2023, ikipe ya Pyramide nyuma yo kuva i Cairo ikoze ibirometero 3558 yaje Kigali inganya na APR FC busa ku busa. Nyuma yo kuri 29 z'ukwa 9 2023, Pyramide yaje kutunyagira akayabo ikipe ya APR ibitego 6-1. Ese imikino ya APR iriko gukina ihagaze gute? Ikipe ya APR mu mikino 6 iriko gukina yaje gutsinda imikino 3, inganya 2, itsindwa 1. Ubwo n'umukino wa Zamu, ikipe yakiriye APR yakiriyemo Azamu yaje kwitsinda ibitego 2-0. Hanyuma APR iza gutsindagurira ibitego 2-0, yongera nanone gutsinda Kiyovu igitego 1-0. APR nanone yanganyije na Gasogi 1-1, inganya n'Amagaju 1-1, ndetse itsindwa na Azamu muri Tanzania 1-0. Ugiye gushyira ku ijanisha imikino 3 iheruka APR ifite gutsinda ku kigereranyo cya 50%, kunganya ni 33%, gutsindwa ni 17%. Ku ikipe ya Pyramide bihagaze bite? Imikino 6 iheruka Pyramide yatsinze 5, inganya 1, ndetse itsindwa ubusa. Bivuze ngo nta mukino n'umwe yatsinzwe. Bwa mbere Pyramide yatsinze ikipe yitwa FC Masiri igitego 1-0. Al Masiri nanone yakira Pyramide banganya 1-1. Pyramide yaje kwakira GKU itsinda 3-1. Nanone Pyramide yaje gutsinda ikipe yitwa El Guna ibitego 4-0. GKU yakira Pyramide yitsinze 6-0. Pyramide nanone yongera yisasira ikipe yitwa Dakea itsinda igitego 1-0. Ugiye gushyira ku ijanisha usanga Pyramide ihagaze 43% byo gutsinda. Mu kunganya ikaba ifite 17%, gutsindwa ni 0%. Nkuko mubizi ikipe ya APR aza kuba yakira Pyramide. Ese ikipe ya APR mu rugo ihagaze bite? Mu mikino 4 APR yo gukina mu rugo yatsinze 3, inganya 1, nta numwe yatsinzwe. Ubwo ugiye gushyira ku ijanisha usanga ikipe ya APR mu rugo ifite gutsinda kuri 75%, kunganya akaba 25%, gutsindwa akaba ari 0%. Ikipe ya Pyramide nk'ikipe izasura, ese hanze bimeze bite? Ikipe ya Pyramide mu mikino 6 yasuye yatsinzemo 2, inganya 3, itsindwa 1. Bivuze ko Pyramide hanze gutsinda ikubiye 33%, kunganya 50%, gutsindwa 17%.
andi makuru wamenya kuri APR na Pyramide ni aya ngaya. APR mu mukino uheruka yatsinzemo Azamu ibitego 2-0, mu gihe Pyramide yo mu mikino ine iheruka muri Champions League batsinze hejuru y'ibitego 2.5, bivuze ngo batsinda ibitego 2 kuzamura. Si ibyo gusa biri kuvuga kandi muri no weekend, cyane ko amashampiyona y'Iburayi yaraza kuba akomeza nayo, by'umwihariko muri Ligue 1 kuri no gatandatu Champions yaza kuba zikomeza, aho ikipe nka Marseille saa 11 aza kwakira OGC Nice, Eje Auxerre saa 1 iraza kwakira Monaco, Paris Saint-Germain saa 3 iraza kwakira Stade Brestois. Ku cyumweru Toulouse saa 11 izakira Le Havre, Lens saa 2:45 na Olympique Lyonnais bitane mu mitwe. Mu Butaliyani muri Serie A imikino nayo izabikomeza, aho ku isaha saa 9 ikipe ya Como izakira Bologna, Empoli saa 12 na Juventus biraza gutana mu mitwe. AC Milan saa 2:45 na Venezia nabo biraza kwikiranura. Kuri iki cyumweru Abataliyani nyuma yo kubahumisa bazakomereza mu kibuga. Genoa ku isaha saa 6:30 izakira AS Roma, Torino ku isaha saa 9 yakira Lecce, Atalanta na Fiorentina kandi nabyo bizahatana kuri iyo saha. Ku isaha saa 12 Cagliari na Napoli nabyo bizekiranura. Monza saa 2:45 itani mu mitwe na Inter de Milan. Mu Budage kipe nazo zaba zikina, cyane ko kuri wa gatanu ikipe ya Dortmund yaje kwisasira ikipe ya FC Heidenheim itsinda 4-2. Ku wa gatandatu Leipzig iraza kubikina na FC Union Berlin ku isaha saa 9:30. Ku iyo saha kandi Hoffenheim iraza kwakira Bayer Leverkusen, Kostelini saa 12 iraza kwakira Bayern Munich. Kuri iki cyumweru ikipe ya Mainz 05 saa 11 izabakira Werder Bremen. Reka tujye muri Espagne. Muri Espagne imikino nayo imeze gute? Kuri wa gatandatu ikipe ya Mallorca saa 8 iraza kwakira Villarreal, Sevilla saa 12:30 iyakira Getafe, Real Sociedad ku isaha saa 3 na Real Madrid nabyo biraza kwikiranura. Kuri iki cyumweru ikipe ya Girona na Barcelona bizakina ku isaha saa 10:15, Las Palmas saa 12:30 yakira Atletico Bilbao, ikipe ya Atletico Madrid ku isaha saa 3 yo na Valencia zizasoza imikino muri no weekend, aho zizaba ziri gutana mu mitwe. Katuzerukiye muri Premier League, aho ni mu Bwongereza. Kuri no gatandatu Southampton saa 7:30 bakira Manchester United. Ese abasore b'imusanze baraza kwitwara gutagati ya Southampton? Fulham ku isaha saa 10 bazaba bakira West Ham United, Manchester City ku isaha saa 10 bakira Brentford. Ku iyo saha kandi Crystal Palace izakira Leicester City, kandi no ku iyo saha saa 10 Liverpool na Nottingham Forest nabo batane mu mitwe. Ku isaha saa 1 AS Bournemouth na Chelsea bizasoreza andi makipe ku wa gatandatu. Ku munsi wo ku cyumweru hari derby y'i Londres yo mu majyaruguru, Tottenham na Arsenal ku isaha saa 9. Arsenal izaba idafite bamwe mu nkingi za rubamba zabo bo mu kibuga hagati nka Declan Rice ndetse na Martin Odegaard. Uwitwa Wolverhampton Wanderers ku isaha saa 11:30 izakina na Newcastle. Ngayo nguko iyo ni weekend iri mu mikino myinshi cyane. Icyo nabashishikariza kora subscribe kuri ino channel ujye ukomeza kubona amakuru ku gihe kandi agezweho.